Hallelujah. Hallelujah. Angibingelele kubo pastor ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Ke dumedise o pastor ka Jesu Kristu. Amen. Ne leadership yonke nje yebandla ngegama lika Jesu. Amen. Le leadership kaofela ya Phutheho. Amen. Bese ngibingelela ibandla lonke ngegama lika Jesu. Amen. Ke dumedise Phutheho kaofela ka lebitso la Jesu. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu osekasithandile bazalwane Re ya moleboa Modimo a sa re ratile he baina ukuthi asiphumelelise ke sesikhona. hore a re tsweleledise hore re be teng ka hare. Nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwana Le nna ke a moleboa Modimo haholo baina ohlelile ukuthi ngibe khona nami lapha esigodlweni. a nlokiseditseng hore le nna ke be teng ka hara lona. Qinisweni abaningi nabangibona bamangala ulana kanti nawe. Hantlentle ba bangata ba makala hore hao kanti le wena o teng ka mona na. Ngoba ngalesikhathi sivamise ukuba kude kakhulu. Ka hore ka dinako tse re atisitse ho ba hole haholo. Manje sengiyabona ngokuzwa inshumayelo yokuqala ukuthi uNkulunkulu ungithandile nami. Jwale ke a utlwa ene ke a bona ka ho utlwa polelo ya pele re Modimo o nratile le nna Ukuthi ngizoba khona la ukuze angisize. hore ke tlo ba teng mo hore a nthuse. Manje ke ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe nami ngithethelelwe izono. Jwale he ke ngwana Modimo ke pholositswe he ke tshwaretswe dibe. Ngibonga ke lethuba engiphiwa lona lokushare lesihloko. Ke leboha sebaka se ke fiwang sona sa hore ke bolele ka sehlooho sena. Ngibonga MC nabahleli ke ba program yethu. Ke leboha he MC le bana he ba hlelang di program tsa rona. Isihloko ke lesi sithi izimbangela zoku backslider. Sehlooho sena he se re he se se etsahalang or se costang ho boela morao or ho hloboha. Ibhaleke ngesingisi lapha the causes of backsliding. Mona engwetsi ka Senyesemane e re he causes of backsliding. Kusho ukuthi sizokhuluma ngazo ke izimbangela zokuhlubuka. Jwale ho tjho re tlo bolela ka tsona dintho tse bakang hore he ho hlobohe or ho boele morao. Okokuqala nje ukuhlubuka yini kanti? Sa pele se tje ho kgeloha ho kanti ke eng na? Ukuhlubuka njengoba lisho legama backslide. Ho kgeloha jwale ka ha le bolela le re backslide ho kgeloha. Kusho ukuthi ukubuyela emuva. Ho tjho hore ke ho boela morao. Ngamanye amazwi umuntu osekakholwa lo. Ka mantswe a mang ke motho a sa dumela o. Umuntu oseka sekukholweni. Ke motho a sa leng ka hara tumelo. Noma ngiyibeke ngokuthi umuntu osebungcweleni. Ke or ke re ke motho e le hore o bohalaleding. Usendlini kaNkulunkulu uphila ubungcwele. O ntlong ya Modimo o phela ho halalela. Kodwa manje sobuyele emuva. Empa he jwale sa boela morao. Lo muntu beka right lo. Motho o na le right yo. Lo muntu bekakholwa lo. Motho o na dumela o. Uma siyibandla kunezinto esizidlile kuye. Ha re le Phutheho hona le ntho tse re di jileng ho yena. Kodwa manje soyahlubuka manje. Empa he jwale wa kgeloha. Noma ubuyela emuva. Or o boela morao. Manje ukubuyela emuva Jwale ho boela morao. kunezigaba. Hona le di divisions sa teng. Kusho ukuthi khona obuyele emuva usese la. Hona le ho teng a boelang morao e le hore o sa le mo. Omunye usese la. O mong he o sa le mo. Omunye usese la. O mong he o sa le mo. Omunye sewule. O mong o sa le kwa. Omunye akusakhonakala ukuthi abuye. O mong ha o sa kgonahala hore a buye. Kudependa ukuthi lo muntu ohlubukako ukusiphi isigaba. Ho ya ka hore motho a hlobohang o yeme sebakeng se feng. Njengomuntu ohambayo ubuyele emuva. Jwale ka motho a tsamayang o boela morao. Sekuya ngokuthi ke so uhambe kangakanani abuyele. So ho ya ka hore sa tsamaile sebaka se sekakang. So kodwa ukuhlubuka ukubuyele emuva. Empa he ho kgeloha ko boela morao. Ake bathi amen bazalwane. Amen. So ukuhlubuka akekho umzalwane esinayo la ekholweni. So ho kgeloha hona moina e rena leng yena ka mohara tumelo. Ongasiyo itarget yokuhlubuka. As e le hore a se yena target or lenaba la hore a ska kena nthweng eo. A target not linaba. A target kusho ukuthi ongasiyo itarget kusho ukuthi ongadingekanga ukuthi ahlubuke.
o ha hona motho e le horeng ha emelwa ke ntho ya hore a ska hloboe or challenge eo sonke singama targets wokuhlubuka. kaofela ha rona re targetsa hore re ka kgeloha Uma uNkulunkulu ebeka abantu bakhe eEden, ha modimo a beha batho ba hae mola Eden yavela lapho indaba yokuhlubuka. ila hlaha moo taba ya kgeloho uSathane siyabona ukuthi nguye oletha ukuhlubuka. diabolosi re a bona hore ke yena a tlisang taba ya kgeloho Wahlubukisa abantwana bakaNkulunkulu kuNkulunkulu. o la kgelohisa bana ba modimo ho modimo Yaqala ke indaba yokuhlubuka sayibona tot namhlanje khona. ya qala he taba ya kgeloha until hona ka jeno ntse re ibona Akusiyo into emnandi le. a se ntho e monate he Ibe yena abantu bebangahlubuki. he kebe batho ne ba sa hlobohe Mina bengizotshela bo pastor straight. nna ne ke tla jwetsa bo pastor straight Ngithi asiyekeleni ukwakha. ke ra re tloheleng ho Asiyekeleni ukwakha. o ha re tloheleng ho yaha Because we cannot have a house for these people. o ka re ka se kgone ho bana le ntlo for batho ba Abantu abahlubukile basindlula lapha. batho ba kgelohileng ba re feta ka moo And angikhulumi ngabantu abebangakakholwa. ene ha ke bolele ka batho e le hore ne ba so dumele Ngikhuluma ngabantu bese bangenile. ke bolela ka batho ena se ba kene Kodwa abangasekho lapha. e le horeng ha ba sa leyo ka moo So ukuhlubuka ke kungaba ukuthi umuntu akasekho la. ho kgeloha ho ka ba hore motho ha sa leyo moo Kungaba ukuthi umuntu sowukhona la. ene ho ka ba hore motho o teng moo O noma ngithi usesekhona la. o sa le teng moo Mara akasesing lento ekufanele abe ngiyo. empa ha e sa le ntho ene e tshwantse e be yona So ukuhlubuka kungaba nezigaba eziningi. ho kgeloha ho ka ba he le di-divisions tse ngata Sonke ke singama targets. kaofela ha rona he re di-target tsa seo Ake siphakamiseni izandla sithi amen. a ke re kukeng matho re amen Ake utshele soduzo kwakho ukuthi you are a target now. jo e tsaleng haufi le wena hore o target We are not yet a victim but we are a target. o target Awukakahlubuki futhi kungenzeka ungahlubuki. ha o so hlobohe impile o ka etsa hore o se ka hloboha Kodwa we are a target. empa he o target uSathane lo uyakufuna nawe diabolosi o wa o batla le wena ukuthi uhlubuke. hore o kgelohe Hallelujah. amen Ngizathi okokuqala ke tla re he sa peleng ake sifundeni uMarko chapter 4 Mark chapter 4 siqale ku verse 16 re qale mola ho verse 16 sigcina ngo19. re feleletse ka 19 Cela abafundayo bangizwe kahle. 4 Marko chapter 4 verse 16 to 19. ba balang ba nkutlwe pila Marko 4 from 16 to 19 Kanjalo abahlanyelwe edwaleni yilabo abathi sebelizwile izwi balamukele masinyana ngokuthokoza. Kepha kabanampande phakathi kwabo. Kodwa bahlala isikhashana nje. Kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi bakhubeke masinyane. Abanye bangabahlanyelwe emeveni yibo abalizwile izwi. Kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo nokuncanela ezinye izinto kungena kuliminyanise izwi libe ngelingatheliyo. Sotho ka Sesotho noma ke English na ingekho Sotho. or sijatlhapi ha Sesotho se le siko Other people are like the seeds that fall on rocky ground. As soon as they hear the message, they receive it gladly. But it does not sink deep into them, and they don't last long. So when trouble or persecution comes because of the message, they give up at once. Uma sishunyayelwa ha re rerelwa uJesu uyafundisa lapha. Jesu o fa thuto hona moo Uyabonisa ukuthi labantu abashunyayelwayo wa bontsha hore batho ba ba rerelwang bayalamukela bonke izwi. ba le amohela kaofela lentswe le Noma ke lezi inhliziyo ezamukela izwi or dipelo tse amohelang lentswe azifani. ha di tshwane
liyafika lona izwi kibo bonke liyafihla lona lentswe ho bona kaofela kodwa bese bahlukana kayi-4 labantu empa he ba se ba ya rohana hayi-4 or hane batho ba lezi nhliziyo bese zihlukana ziba yi-4 pelo tse di ya rohana hayi-4 khona abangalamukeli total ba teng ba sa le amoheleng total lifike nje lidlule le fihle fela le fete kodwa laba esifunda ngabo abayi-2 laba empa ba re balang ka bona ba babedi ba yilaba abalamukelayo izwi ke ba ba le amohelang lentswe kodwa alinazimpande empa he ha di na ditholwana into engakhosa ukuthi uhlubuke ukungabi nazimpande ebandleni ntho e ka o khosang gore o geluwe ke gore o se ka ba na le ditholane ka gara phuthego izimpande roots omidi into engakwenza ukuthi uhlubuke is not to be rooted kusho ukuthi awunazimpande ntho e ka o etsang gore o hlubuwe ke gore wena ha ona mmidi and then into isihlahla or into esemhlabathini engenampande setlhare or ntho e le goreng e fatshe mobung e le goreng ha ena mmidi ilula ukuthi ngawa ho easy haholo gore e ka wela fatshe ngoba lento isime ngalezi mpande ka gore ntho e eme ka mmidi o mangabe le mpande lezi asikho ha mmidi wo o le siko and kulula ukuthi makuvela ubunzima ho easy haholo gore ha o hlaya bothata bese lento iyawa e be e le gore ntho ena yawa manje thina ekukholweni jwale rona tumelong uma samukela izwi ha re amohela lentswe kufanele ube nezimpande o tshwanetse gore o be na le mmidi ukuze unciphise irisk yokuhlubuka gore o hafole riski ya gore wena o gelohe ujesu uthi uma kufika izilingo jesu gore ha o fihla diteko ukhuluma nge-tribulation lapha o tse o bolela ka tribulation mo ukuhlushwa go tshwenywa uthi tribulation or persecution gore go tshwenywa uma umuntu ekholwa ha motho a dumela zimfanele izilingo di mo tshwanetse diteko tse kumfanele ukuhlushwa go tshwanetse gore a hlophiwe ujesu azange asinikeze i-option yokuhlubuka bazalwane jesu azange a re fe option ya gore re kgelohe bayini ake ngiqale ngokuthi a ke ke starte ka gore uma singena la ebandleni ha re kena ka gara phuthego umnyango ngujesu lebati ke jesu and ujesu ungenisa kuphela jesu yena o kenya fela akakhiphi ni ha ntshini kusho ukuthi ngulo mnyango ovula kuphela na ungena go tse gore yena ke monyako o bulang fela o kene uma sekufanele uphume ngeke uphume ngojesu ha se tshwantse o tswe o ka se tswe ka jesu uvuleka kuphela na ungena monyako o buleha fela ha o kena ungangena awusavuleki ha o ka kena ha o sa buleha monyako lokho kusho ukuthi seo se tsho gore uma umuntu esebandleni ha motho a le ka gara phuthego akaphumi ha tswe ngoba njengoba singene lapha emnyango ka gore tjoko ba re kene mola monyako siyophuma re lo tswa manje ebandleni jwale ka gara phuthego uyophuma phi o tla tswa kae ake ubuze seduze kwakho ukuthi uyophuma phi botsa leng haufi ga gore o tla tswa kae that is why kusebenza le gama ebazalwane that's why o sebetsa lentswe le baini lokuthi uyahlubuka la gore wena wa ngoba geloa you will no longer use the door ka gore ga o sa sebedisa monyako ongene e ngawo le gore o kene ka ngoba lo mnyango ona ongene ngawo ngujesu ka gore monyako o keneng ka ona ke jesu ongazange asinikeze i-option a le sa zanga re fa option ukuthi makuvela something gore siphume ga go tlha something mo e be le gore wa tswa akunandaba ukuthi kwenzakalani ebandleni ga gona taba gore go etsagalang ka gara phuthego ukuphuma is not a solution go tswa ga se solution ukuhlubuka is not a solution go geloa a se solution jesus himself jesu ka se yena ka sebele yena osibizile wasibizela la e le gore gore biditsa re biletsa wathi mo wozani kimi mina nonke nikhathele a re nenisindwayo tlang gore rona ka go fela lone le kgathetse le le sitwang uyazi ukuthi sivelelwa izinto la wa tseba gore re hlaelwa ke dintho ka uyazi mo. ukuthi siyahlushwa o la ya tseba gore re a hlošwa mo kokunye siyahluphana o la ya tseba gore re a tshwenyana mo re a kodwa hluphana. ujesu azange athi an option is a to go jesu empa zanga boya be option ya gore go hloboge umuntu umzalwane ohlubukayo moina a gelohang
uzibhorela imbobo somewhere o iborela lesoba somewhere la kungenamnyango khona mo go sena monyako teng phume lapho o ya bora mo a tswe mo akaphumi lapha ha a tswe mola monyako ne uphuma lapha o tswa mola ukuhlubuka go geloha uyafana nomuntu o ya tshwana le motho ozibulele a ipolaileng a etsa suicide umuntu owenza suicide motho a ipolaileng noma ngabhala umkhwakhwabulo ongaka le ha ka ngwala story se seholo sa mo ukuthi ukuze ngizibulale gore e betle ke fihla o ipolaela kungoba bangenze so bangenze so gore bangenze so angetsa tje kodwa lokuthi uzibulele empa se sa gore o ipolaile isono leso ke sebe seo kusesihogweni e o isa ko diheleng noma ngabe beka right yena le ha e le gore yena di-points tsa di behang di-right ene vele bamhlukumezile ene vele e le gore ba mo piteleditse vele yena beka right kunabo yena na le right go na le bona ubhala into e-right njengoba bhala o nje ngwala ntho e right jeko ba kodwa ngwala the tje. fact ukuthi wenza suicide empa taba ya gore yena sesosa sa gore o entse o ipolaile noma ngabe beka right so wrong manje le ha e le gore na le right jale sa le wrong ngoba ka sowuzibulela gore sa ipolaile ngamanye amazwi noma ungaba right kangakanani ka mantswe a mang le ha o ka ba right jwang kapa jwang na ungahlubuka ha o ka geloha sowusigebengu already se o le sekebekwa sewonile already se o sentse already noma ngabe bezingekho lezi ezinye izono le ha e le gore di tse ding tse ne di le siko sewunesono sokuhlubuka se o na le sebe sa go hloboga I wish ukuthi ni-understande kuhle leyo hei ke tshepa o ka re ka understand hantle taba ye ukuthi umuntu ohlubukayo wenza i-suicide gore motho a hlobogang kore wa ipolaya gore o etsa suicide umuntu owenza i-suicide akunandlela ukuthi angaba sezulwini motho o a etsang suicide ga gona tsela gore a ka kena legodimong ngoba uzibulele yena ka gore o ipolaile yena wahlubuka wa geloga uzibulele o ipolaile siyaqhubeka re tswela pele tshela osoduze kwakho ukuthi ungazibulali jwetsa leng gaufi le wena gore se ka ipolaya sizwe ubuhlungu sometimes re utlwa bohloko dinako tse ding sesibona ama-CD se re bona di-cd ukuthi hey wayekhona naye ebandleni gore hey na le teng ka gara phutheng and ayi-blessing ebandleni ene e le gore ke blessing ka gara phutheng and namanje usaphila lo muntu physical le ona tje o sa phela motho yo ka and la boyena akhona khona uklema ukuthi uyakholwa ene mo nakhona a leng teng o tlaima gore yena o ya dumela ukungazi go se tsebe kodwa namhlanje siyaziswa ka empa ka jeno re a ukuthi tsebile once wahlubuka once wa geloga you have committed a suicide a o ipolaile akunandaba ukuthi ublame i-executive awunataba gore o blame blame executive prayer group blame akunandaba prayer ukuthi group blame abashumayeli awunataba gore akunandaba ukuthi blame ubani awunataba gore the blame fact ukuthi ama uhlubukile taba ya gore wena o you geloile have sinned o ipolaile okay ithi ngigcizelele net sizoya ku-chapter 10 Hebrews asimfunde net u-chapter 10 Hebrews sifunde u-39 Hebrew 10 verse 39 funde nje masinyane lo 39 yena yedwa sizoza lapha ku-39 ku-10 khona esikufunayo lapha kodwa ake ufunde lo 39 nje Gcizelele- Kepha thina asisiba bokuhlehlela ekubhujisweni kepha kodwa singabokholwa kuze kube ukusindiswa komphefumulo. haleluya amen thina asisibo rona a re bona awunkosi yami khona ngikhuluma naye na amen. thina asisibo rona a re bona ngisho wena mzalwana usiye ditso wena moina a se wena wokuhlehlela nyovana wa o re fesetse Hayi morago. wena. Hayi wena wena awusuye wena wena a se wena wena o uma yena ungakwenza ga lokho o ka etsa seo ulelesile hei o entse bokebekwa haleluya amen asisibo bokuhlehlela nyovana rona a re ba o hlehlela morago so uma sifunda lo 16 esimfundile ha re bala 16 o le gore re mbadile laba bantu abanazo izimpande batho ba ga ba na yona memedi uma kufika izimo ezinzima bayawa ha o fitlha diemo tse thata ba yawa ujesu ukhulumile ku-chapter 7 Matthews
Jesu o bueletse chapter 7 Matthew verse 24. verse 24 Wathi ozwa izwi lami a re a utlwang lentswe la ka alenze a le etse ufana nendoda ehlakaniphile o tshwana le monna a hlalefileng eyakha indlu yayo phezu kwedwala. e yahang ntlo ya yona ga di malejwe Ngoba uma kufika izikhukhula zishaya ka gore ga o fitlha dikhukhula di shapa ihema. ya ema monna o Kodwa eyisula indoda empa e leng sethotho monna yilo ozwa izwi angalenzi. ke yo a utlwang lentswe a se ka le etsa Uyakha naye. o ya yaga le ena Naye wakhile. le ena o ya hile Kungenzeka indlu yakhe iyabukeka. o ka etsa ntlo ya ya bonagala le Kodwa ena iproblem ukuthi empa bothata ke uma gore kufika ubunzima bushaya lena ga o fitlha bothata bo shapa ntlo e yawa. yawa ntlo ele Ngamanye amazwi ukuthi le ndlu yakhe edwaleni ka mantswe a mang gore ntlo eo e yaile a di malejwe siyibona ngokuthi ishaywe. re e bona ka gore e shapiwe Ime. yeme Ishaywe. e shapiwe Ime. yeme e Ishaywe. shapiwe Hayi kalula ne. Hayi Hayi easy. kamnandi. Hayi amunandi. Ishaywe. Ishapiwe. Ime. Yeme. Ishaywe e futhi. shapiwe hape Emuva naphambili. iye morao le pele One side ishaywe. nako e shapiwe Ime le ndlu. yeme ntlo e Ngoba yakhe phezu kwedwala. ka gore yahiwa le malejwe Ngamanye amazwi ka mantswe a mang uJesu sinikeza a guarantee jesu o re fa guarantee ukuthi angeke uhlubuke gore o ka se hloboge if you hear the word uma ha o utlwa lentswe and obey. amen And obey. ene o etse lentswe Hallelujah. amen Nikhona bazalwane. amen Tribulation, persecution, go hlophiwa attractions of this world. go tosiwa ke dintho tsa lefatshe le Hallelujah. amen Uma ukholwa ha o dumela kufanele nje usangene ekholweni o tshwantse o re o sa kena ka hara tumelo udevelop a character o hlahe or o medise ntho e le goreng character e tjena yokungahlubuki. ya o se hloboe Umuntu ohlezi at the verge. motho a dutseng khoneng Yeah, lapha enqenqeni la. motho a dutseng Noma engumzalwane la e le moina uyabonakala o ya bonagala ukuthi man anytime angahlubuka. gore man motho o ka nako e nngwe le e nngwe Akathembisi man. ha tshepise motho Indlela akholwa ngayo. ka mokgwa a dumelang ka teng Seyibona ngayo nje ukuthi inyanga izaphela. se o bonala ka ena gore kgwedi e tla fela Yazi siyabonga nonyaka e sowuphelile. re a leboa le ngwaga o fedile Uyazi siyabonga sekune 2 years. Re a Mara leboha 2 years. lenkolo yakhe man mara tumelo e ya gae man akusiyo le. a se yona hantle Uma kungumhlaba ha e le lefatshe izinto zasezweni sikhahlelwa kuye la ebandleni. dintho tsa phuthe tsa lefatshe di rawa ho yena mo ka hara Ukuthi umhlaba uphetheni sibona ngaye. gore lefatshe le tshwereng re bona ka ena Ukuthi kwenziwani la ngaphandle manje sibona ngaye. gore o etsiwang ka ntle hona tje re bona ka ena Lento le izakwenza ugcina ungasekho la. ntho e tla o etsa gore o qine o le siko mo And uzathi nasowuhambile bazokhuluma abanye. o tla ra se o tsamaile ba bolele ba bang Bathi ha vele bekanjalo. ba re vela na le jwalo Bekathanda izinto zomhlaba. na a rata dintho tsa lefatshe Uma ngabe uyakholwa ha e le gore wa dumela and ufuna ukwakha ama-roots wakho la kholweni. o batla go ya memedi ya gago ka gara tumelo Phuma emhlabeni. itswa Phuma lefatsheng ezweni. itswa lefatsheng Nezinto zezwe. le dintho tsa When you lefatshe are not here wena ga o mo to blend in, go kena ufane o nomhlaba. tshwane le Kodwa you are lefatshe here empa o mo to be an ambassador. gore o be ambassador Uveze impilo o hlahise bophelo yasezweni ya lakini. lenkwa lehodimo Ukuthi ezweni gore lakini lehodimo kuphilwa go ini? philwa Kuphilwa eng go okungcwele. philwa You are bohalaleng not here to ga copy. o mo o tlo Kodwa you kopa are here to display mo o tlo bontsha impilo yasezulwini. bophelo ba lehodimo Once waba ne stand lapho,
ha o ka ba le tsitsipo moo uyaqala wakha i-concrete yala ume khona o ya qala o ya concrete ya moo o emeng teng i-ground ome kuyo uyaqala iyaqina ya tia jwale mara waba ngumkristu othanda izwi empa wa ba mokreste o ratang lefatshe hey man uthanda izwi hei man o rata lefatshe Hey, into zezwe uyazithanda ntho tsa lefatshe wa di rata uyabonakala ukuthi kwezinye noma ungazenzi o ya bonagala gore tse ding la o sa di mara etse uyazithanda empa wa di rata makungathiwa nje yeyi phem manje e ya ba ka re pheme gona tjena ngaba ngokuqala wena he o ka ba wa pele wena o kena man uma ungasukuma upastor Masanabo ha o ka emelela pastor Masanabo moo ngikhowutha yena ngoba urafunyana ke quota yena ka re o rafunyana mo asukume athi phem a emelele mo a re hei se o phemiwa jwale singabona lapho ukuthi bobana ba-rooted he re ka bona gore moo ke re ke bobana bomang banezimpande ke bomang ba na le mmidi go lefatshe halleluya halleluja abanye bangathi hawu unkulunkulu wazi balisiza ibandla he ba bangwe ba ka re modimo a ithusa phuthego unkulunkulu solisizile ibandla modimo o ithusitse phuthego umuhlanka wamuthimu he nceko kankulunkulu wavulukeleka imfihlakalo he o opotseng ukuthi difitlhagalo sesingaphema manje gore jwale se re ka phema jwale akanandaba ukuthi unkulunkulu uthini ga na taba gore modimo rene attractions of this world go toswa ke dintho tsa lefatshe le baphelile abantwana bethu ba fedile bana ba rona ba-right bavuka kuwe baya esikolweni babuya kuwe ba right ba sa tsoa go wena ba ya sekolong ephile ba boya go wena kodwa nabangasuka kuthiwe sebayofunda kude empa ba ka tloa ba re ba ile bala hole ziyababamba lezi zinto di a ba tshwara ntho tse phela le nto inomoya le ntho e gape ke moya o umhlaba unomoya lefatshe le le na le moya une-influence go na le thothometso hayi ukuthi bahlubuka ngoba bathanda e se gore ba kgeliwa ka gore ba rata lo moya ube namandla kunabo moya o bile le maatla go bona ofithi wena njengekholwa e le gore wena yana ka modumedi wake up tsoga bese lithi delights of this word e be e le gore go rata ga lefatshe le ukuthanda ubunjinga go rata ga borich go rata ga borich gore Amen. bohumi amen amen ukhona u-amen kule ndawo leyo e teng amen moo hayi bo akakabe mkhulu amen abe hey moholo amen o ukuthanda uburich go rata bohumi yalizwa le gama wa lutlwa lentswe le alithi uburich ga e re bohumi lithi ukuthanda e re go rata hallelujah amen ithini amen phela amen the late pastor Malepe ukhe wathi the late moruti malepe pastor malepe o itseng angazi gore besisodwa kubafundisi ngapha ngisazi a ke sa gopola gore ne re le bang re le baruti ka kwa ke sa hayi gopola kodwa le nkulumo ayinankinga yona pulelo e ga ena bothata e athi a re uma uthanda ukuba rich ga o rata bohumi you will never be satisfied o ka se kgotsofale uma una 2 rand ga o na le 2 ranta uthi nna ngingaba ne-4 rand o re marang ka ba le 4 ranta uyazi ngingavele ngingakhonza unkulunkulu kamnandi hei mane nka direla ga monate modimo ifike i-4 rand 4 ranta ela e fitlhe uthi eish man kibe yi-6 man a o re ai man neta e ka ba 6 ranta man ngikhowutha amazwi kapastor Malepe ke quota mantswe wa pastor malepe athi until uzufe unganeliswa until bo o yo shwa o sa kgotsofale idimoni le nto hei ke le diabolosi ore ke le dimoni le ukuthanda ubunjinga go rata borishi nikhona bazalwane amen sizagcina sihloniphana la ebandleni re tla gcina re thomphana ka gara phuthego hayi man ake ngifakaze kancane hayi ake kupake hanyane man umfana wami ukhe wangiboleka iMercedes moshimana wa ka o kile a nkadima mercedes imoto yami ine-problem koloi ya ka ne e na le bothata wangiboleka iMercedes i-automatic wena yo a nkadima mercedes automatic wathi hamba babuye emshadweni tsamaya ntate o ye lenyalong ungahamba wena ngipressa kuphela ngingashintshi hei ka tsamaya fela ke pressa fela ke sa change ngathi nangifika emshadweni ke itse ha ke kena lenyalong inhlonipho engayithola leso sikhathi
tlhompho ke leng ka ithola nako eo ngacishe ngakhuluma amanga ngathi ngeyami vele kana batla ke bolela maaka ke re ke yaka ngoba fela ngibona ukuthi hayi cha ngiyahlonishwa impela ka gore ke bona gore ke a hlomphiwa ka nnete and basaba nokubuza ukuthi ngiyakabani ba tshaba le go botsa gore ke ya mang hey besiye ngapepedi ne re ile ka mo Hey, polokwa Morena Mamba. Hey, Morena Mamba, Hey, Morena Morena Mamba. Hey, Morena Mamba. Hey, Morena Mamba. Sizagcina sihloniphana la. Re tla feleletsa re hlomphana mo Ngokuthi wena unani? gore wena o na le Sihloniphana ukuthi wena urish re kangakanani? hlomphane gore wena o reach kaka Sidelele lo ophuwa. re telle o Sihloniphe lo orich. re hlompe o leng rich Ngoba sithanda uburich. ka gore rata borich Sihlubuke uNkulunkulu sikhona re la. kgeliwe modimo re le gona ka mo uJakob uyikhulumile lento. ramogolo jakopo o e buletse taba ye Wathi uma kuvela indoda lapha a re ga o tlhaga monna mola nje engena Nkosi yami engenalutho a senang lotho nimkhomba umhlabathi le mosupa mobu ndihlala khona lapho le re dula gona moo afundisa ibandla a ruta phutheng ukuthi thina sihloniphana ngoba singabantwana gore baNkulunkulu rona a re hlomphana gore singabantwana re baNkulunkulu bana ba modimo nikhona bazalwane amen uma ngabe kunesipho uNkulunkulu akuphe sona ga o na le sefio se modimo a o fileng sona sihloniphe uNkulunkulu lokusebenzisako re hlompa modimo a o asihloniphe imali yakho ga re hlompe tšhelete ya asihloniphe imfundo ga re yakho hlompe thuto ya gago iyahlubukisana lento ya kgeloisana taba e amen amen ukuba ne-delight of the word goba le lerato la khumo kula maphuzu ujesu awashilo uthi ze kwelinye the search of success dipointeng tse modimo a boletseng ka tsona o bolela ka go batla go phumella yebo amen amen ithini amen phela amen niyamkhumbula uzaka nakathi ungakhathazeki ngabaphumelelayo zaka gore le ska Or abanenhlanhla. kgathatsa ka batho ba na le lucky ukuphumelela ku-right go tswelela go right success is okay go tswelela go right kodwa na ungadevelopa the eager empa he ha o ka etsa semilo bese sowuba ne-search o be e le gore bjale o ya batla la ungakaphumeleli khona wena mo o sa tswelelang teng wena uhlubukile o kgeloile ufakaza ngoba uphase i-interview o paka gore ka gore o phasitse interview hayi nakaphase i-interview mzalwane hey ha a phasitse interview ke moena noma phase matric la a phasitse matric ke moena hayi uya ngaphambili impela ha o tsamaya o tla ka pele ka hayi moena. sanibonani bazalwane hey dumelang baina namhlanje nginofakazi hayi ka jeno ke na le bopaki there's nothing wrong with that ga gona bothata ka seo ufakaze-ke noma kungakalungi o pake le ha o sa loka waba mncane u-ameni kuleyo ndawo ngapha amadoda likhona u-amen na abamnyane ameni noma interview bathi we regret to tell you le o interview ba re ao banna re utlwa bohloko go jwetsa wena uthi ujesu inkosi o bele wena o tlhaelela gore jesu ke modimo halleluya amen wathatha ivangeli wa nka emfangeli ngokuthi wena akukho la uzoshayisa khona go ka gore wena ga ona mo o tla thulang teng uzibeka engcupheni yokuhlubuka o ibega qupheng ya gore wena o kane wa hloboga wa kgeloa halleluya amen ithi wena ngihamba nojesu e re nna ke tsamaya le jesu come what may come what may ke khafiwe ke jesu ngithi akuze noma yini endleleni o go kane wa tla eng kapa eng kodwa mina ngithi ngihamba nojesu empa nna ke re ke tsamaya le jesu ngibonga unkulunkulu ukuthi ngihamba ke nojesu leboga modimo gore ke tsamaya le jesu uma yena thanda ngiphumelele ga a rata gore ke tswelelele it's okay go lokile uma ngingaphumeleli kulokho ga ke sa tswelelele go se it's okay go lokile mina okwami ngihamba nojesu nna saka ke tsamaya le and jesu I don't doubt my Jesus ga ke doubte jesu wa noma ka la o kwenzakalani ka etsagalang akamuhle ujesu kuphela ga motle jesu fela uma ngabe izinto zilungile ga dintho di tsamaya hantle ujesu fela. muhle noma zingakalungi jesu o motle le ga di sentho di sa kahle loke kahle iqhawe bazalwane gantlentle sengnatla baina umuntu onqoba la kungasikuhle khona ke motho e le goreng go fenya mo e leng gore ga o gotle teng
ungawabala wonke amakhawu weBhayibheli o ka bala dinatla kaofela tsa Baebele babale bonke o ba bale kaofela bonke labangamakhawu kaofela ba ile dinatla bandlule ebunzimeni ba fetile mathateng ukuze babe ngamakhawu hore be be dinatla and they stood. ene ba emi uJob uzukhuluma lamazwi Jobe o bile o bua mantsua uthi uNkulunkulu uphile modimo o file and uthi athi ene o nkile malibongwe igama lakhe ha leboe lebitso la hae noma kunje la ha o le tje akubongwe igama ha o lakhe. leboe lebitso la hae Nkosi yami bakhona yini ebandleni ba teng na ka ra phuthego abazodumisa uNkulunkulu ba tla dumedisa modimo izinto zingalungi. dintho di sa loke Ngakhumbula omunye umama wami leMatsulu mme wa ka kumbula mme o mongwe wa ka kwa Matsolo uyafakaza lo mama o ya paka mme yo uthi yena ukhulisa abantwana bakhe ayedwa o re single yena o parent. hodisitse bana ba ya le mongwe Uthi namhlanje bafundile bonke o re ka jeno ba badile kaofela uthi mntanami ake ngikufakazele o re ngwana ka ke ko pakela uthi lo mama ngelinye ilanga o re mme o ka letsatsi le leng bekabuya emsebenzini asebenza emakhishini na a tswa mosebetsing a sebetsa dikitchen azi ukuthi ekhaya akunakudla a tseba hore hae ha ona dijo and emsebenzini uthandazile ene mosebetsing kwa o rapetse uthi Nkosi ngicela ungiphe ukudla abantwana bami abanakudla hore namhlanje modimo ke kopa o mfe dijo bana ba ka bana dijo ka jeno ezwe injabulo la ngaphakathi a utlwa thabo ka gare ho yena uthi angifuni ukukhohlisa mfana wami o re a ke batlo go kgotlisa mfana wa ka ngibe nengqondo ukuthi awu uNkulunkulu uzangipha ukudla ke be na le tlhaloganya gore modimo o tla mfa dijo uma ngifika ekhaya ngibeka isikhwama sami ngishona enkonzweni ha ke fitla ke be sekhwama sa ka ke ye tirelong engifika enkonzweni yimi ohlabelelayo ha ke fitla tirelong ke nna ke opela yimi ofakazayo ke nna paka ngizwa ke kumnandi utlwa o le monate ngiyazitshela ngithi hayi ke a itjwetsa ke re hae kusho ukuthi nangisuka la go tlo gore ha ke tloa mo kukhona umzalwane go teng moina ozangikhawula nge-10 rand o tla nkgaolang ka 10 rand hayi why ngizwa kumnandi so wa e kutlwa go le monate uthi tjena sikhonze o re re direle bathiwa fakazi yimi phambili ha ba re bopaki ke nna ka pele iphuma inkonzo e tswe tirelo akunamzalwane ongikhawula nge-10 ha ona mina nkgaolang ka 10 rand kube kungathi injabulo lo iyaphela e be e le gore ka re thabo lela le ya fela hanyana abazalwane laba bangiboni baina bana ba mpone ukuthi ngihluphekile gore ke tlhophegile kusho ukuthi abathandazi gore a o ra ba rapeng ngoba ngawumoya abatshela ka gore ka be moya o ya ba jwetsa ukuthi lo mntu akanakudla gore motho a na dijo yo athi ufuna ukusho njalo a re wa batla go tsho jwalo ungavumi hai se ka dumela athi mhlawumbe ukhona usekakudilivile ekhaya mohlomong se segolo modimo sa se delivile hae ahamba ekhaya a tsamaye hae nakafika ekhaya ha a fitlha hae akuna next ha hona lotho abantwana bakhe basesebancane leso sikhathi bana ba isa le ba banyane nako eo uthi bavele etafuleni bambhekile so mama gore ba tlhaga etafoleng ba mo omunye uvele shebile lapho omunye uvele la o mama mongwe o tlhaile ka mo o mongwe o bafuna hlahile ka- ukudla akukho kunye ba batla dijo ha ona se sene and akukho ene ha diyo dijo and ubuye enkonzweni ene o tla tirelong and she's blessed ene o hlonofaditse uthi ngelinye ilanga o re ka le le letsatsi bangihawula abantwana bami ba nghaola bana baka ngashona emabhodweni labe ngiwaphekile ngayizolo ka ya mola dipitsene ke di phehile maobane ngathola isikhokho sakhona sisihle ka teng lehoho ka thola lehoho la teng le letle sisihle lesikhokho sibovu le letle lehoho le le uthi lekgubedi lo mama wasikhipha lesikhokho o re mme o ka ntsha lehoho le wabala abantwana bakhe a ka bala bana baka wazibala naye a ipala le yena wabeka wathi lokhu walo a re o se ke sa yo se ke sa yo se ke sa yo nakathi uthi uyavula lapha ekhabetheni ha re o ya bula wathola khabetheng ishukela encane a thola tsukerenyana wathi praise God a re praise god wathela emanzini a tshela metsing a tshela metsing wabeka la wabeka a beya mola ba bela ba wathi bantwana bela. bami a re bana baka izani sizodla itlang re tlo ja before sidla before re ja just thank God a re lebohe Asimbonge. modimo a re mo leboheng ukuthi usiphile gore o re file hey bazalwane amen ngabona ka inkolo bona tumelo kulo mama go mme o uma uzofuna ukuhamba ngokubona ha o tla batla o tsamaya ka o bona isuccess yakho kube ngilebonwako tswelelelo ya gago e be le gore wa e bona uzohlubuka e o tla kgeloga kubiza uhamba ngokukholo lapha e tshwanetse o tsamaye ka tumelo mona amen amen inkanuko yezinto ezimnandi kganogo ya dintho tse monate lo mhlaba unazo izinto ezimnandi lefatshe le le na le tsona ntho tse monate azange ngiphuza utshwala ga sanke ke no e jwala nginezelwe bandla engiyi-teenager ke la o keletswa phuthegong ke le gore ke teenager okuningi kwala emhlabeni angikwazi tse ngata tsa lefatshe le ya ke di tsebe amangwitshi kunotshwala lapha
le jwala. sesho nje ukubusela nje angizange Ke se ke tlo le ho bunwa tje angisakhuluma ukudakwa Ah, nje budakwa. ukubeka la mlonyeni ngithi Tjele hore ke bobeye mo molomong ke ra. mara ngiyacabanga ukuthi utshwala bomnanzi Empa ke ya nahana re jwala bomnana. ngiyacabanga Ke ya nahana. nina seniyazi nina naziko Nina le a tseba le tseba. ngoba ngibona abantu abaningi bathe mbo etshwaleni Ka hore ke bona batho ba bangata ba itse tladiane mo la jwaleng. babanjwe utshwala Ba tshwere ke jwala. babanjwe izindawo lezi zobumnandi Ba tshwere ke dipleke tse tsa bomnati. lezi zinto lezi zibahlubokisile labo uJesu afundisa ngawo Ntho tse kaofela di ba ntshitse or di ba kgelusitse mo ho Jesu mo a batlang teng. so uJesu uyabaquote labantu abathanda izinto ezimnandi Jesu wa ba quote mo hore batho ba ba ratang ntho tse monate. abavamisanga ukulasta lapho Ha ba last ka hara phutheho. uthize umfundisi Mahlangu O itse moruti Mahlangu. kungcono ngibe silima kwamanje Ho betire hore ke be setlatla ha tje. kodwa kibe ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga E be le hore ke a tseba hore ka tsatsi le leng hey ngizobe ngizoba somebody ke tlo etswa something. kuza ngisizana ukuya kuma nice times wala Ho emhlabeni tla nthusang o ya di-nice timing tsa mo lefatsheng. sizama ukujabulisa abantu abasha basebandleni Re try ho thabisa batho ba batjha ba ka hara phutheho. ngokudonsa yonke lensila yangaphandle Ka ho tosa ditshila kaofela tsa ka moo ka ntle ka. wonke lamanyala ale ngaphandle siwadose siwalethe la Manyala kaofela. sithi ka ntle sifuna ka moo ka ukubajabulisa ntle. Re batla ho ba thabisa. ukuze sibabambe la Hore re ba ebandleni tshware ka hara phutheho. lalela kujesu ukuthi labantu bahlubukile Utlwa Jesu hore batho ba Noma bakgelohile. bakhona. La ba le teng. laba abathanda izinto Ba ezimnandi ba ratang ntho tse monate. haleluya Amen. jesus number 2 Point ya bobedi. into engakuhlubukisa Ntho e nngwe ka o kgelusang ukuba empty ke ho ba empty. asifunda uMateyu 12 verse 43 to 45 Matthew 12, 43 to 45. Mateyu 12:43. Nca umoya ongcolileyo esephumile kumuntu uyadabula izindawo ezingenamanzi efuna ukuphumula angakufumani. until 45 Khona uthi ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Esefikile ayifumane ize ishaneliwe ihlotshisiwe. Abesehamba ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye. Bangene bahlale khona. Kuthi ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kuyakuba njalo nakulesi sizukulwane esibi. yingozi Ke kotsi ukuba sebandleni ho ba ka hara phutheho ungabi namsebenzi o ska ba le mosebetsi o etsang ka hara phutheho. ngikhuluma ngedwa nikhona bazalwane ukuba ikholwe liclean elingenasono Ho ba modumedi o clean a senang sebe mara ngaphakathi apha ku-empty empa ka hare ka mo ho empty. akasilusizo Ha thuso. uzibeke engozini yokuhlubuka na unjalo O ipeile kotsing ya ho kgeluwa ha o le jwalo. uma ula kukholweni Ha o le ka hara tumelo ka mo. make sure ake sifunde no Efesu 4 verse 1 Efes 4 verse 1. make sure ukuthi kukhona okwenzayo Yetsa sure e teng ntho e etsang. yenza sure ukuthi ubhizi nga-something Yetsa sure hore o busy ka something. funda masinyane u-1 Ngakho mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. ya nihambe ngobizo enabizwa ngalo O le tsamaye ka pitso e sele la bitswa ka yona. uma ujesu akubiza Ha Jesu a o bitsa unesizathu o na le reason. ukubizele okuthize wena O bileditse something ntho e itseng wena. uma ngabe kusesigodini Ha ile se skoting akunamuntu onjengawe esigodini ha hona motho o tshwanang le wena mo la skoting. ukhona wena O teng wena ukuze ube ngilokho hore o be ntho eo unkulunkulu ayifunako kuleso sigodi modimo a e batlang mo skoting seo. kusho ukuthi ngobukhona bakho Ho tjho hore ka boteng ba hao kunala uvale isikhala khona ho na le mo o kwetseng space teng. singumzimba kajesu angithi Re bazalwane mmele wa Jesu. sonke singamalunga Rona kaofela re dikgaolo. ake amalunga phakamise izandla singamalunga sonke angithi
re dikgaolo Wave, kaofela ke. wave that hand, wave that hand, wave that hand. Singamalunga sonke angithi. Re maloka kaofela ke. Ukuthi uyilunga. Hore liluka wena. Kusho ukuthi unomsebenzi. Kutsho hore o na le mosebetsi. Ngoba la emzimbeni Ka hore mo mmeleng alikho ilunga elingenamsebenzi. ha ona leloko le sena mosebetsi. Uma ilunga lingenamsebenzi, Ha leloka le sena mosebetsi. it can be either li paralyzed Ho ka etsa hore le paralyzed. noma singathini. Uma li paralyzed alinamsebenzi. Ha le paralyzed or le mosheile le senyehile ha lena Kusho ukuthi mosebetsi. nakuinyawo liyadonswa, Ha le leoto le ya tosa. mhlabe nangamehlo awaboni, Ha le mahlo ha bone. isitho sikhona, isitho Tobotsi eo iteng. mara asinamsebenzi. Mara ha ina mosebetsi. Nawe kungenzeka ube sebandleni, Le wena o ka etsa o be hara phutheho. yes ukhona, O teng. kodwa awunamsebenzi. Empa ha ona mosebetsi. Sonke la sibizelwe emsebenzini. Kaofela rona mo re tlile mosebetsing re bileditswe mosebetsing. Yithini amen phela. Amen. Ngiye ngize ngithi bazalwane, Ke ebe ke bue mantswe wa ke re ba yini. noma uyashada, Le ha e le hore wa nyala. uNkulunkulu ukuze akunikeze lo mlingano wakho, Modimo hore a o fe molekane wa hao o. akakunikele ukuthi nihlale ngokuthula. Ha o ne le hore le tlo dula mola ka tidimana. That is not a reason. Ha se reason eo. That's a benefit leyo. Ke benefit The eo. reason ukuthi umsebenzi wakho uqhubekele phambili. Reason ke hore mosebetsi wa hae o tswele pele. Uthi nangahlangana lo Ha o ra o ka hlakana yo nalo, le yo. umsebenzi wami will be stronger. Mosebetsi wa ka o tla ba Ukuhlala strong. ngokuthula akusinto oshadele O yona dula ka leyo. kgutso ha se ntho e tjha o nyaletsweng Uma yona. ngabe eo. ushada umshado ovela kuJehova, Ha o nyetswe lenyalo le tswang ho kufanele Jehova. sibone ngemisebenzi ekhona. Tshwantse re bone ka mosebetsi e leng teng. Nisebenzele uNkulunkulu. Di sebeletse Modimo. Hallelujah. Amen. So So sibiziwe, re biditswe. sibizelwe Re ukusebenza. bileditswe ho sebetsa. Wangasebenzi Ha o se ke wa sebetsa ubuyele o emuva. buyela morao. Uyahlubuka. Wa kgeloha. Amen. Amen. Uma ngikhula ngikhulela emakhaya kakhulu. Ha ke hola ke holetse mahae kwa haholo. Ugcwele izinyoka. Ho tletse dinoha moo. Inyoka bengiyisaba. Noha ne ke itshaba. Mara ngagcina sengasayisabi. Empa ke feleditse e le hore ha ke sa itshaba. Ngoba enye besinyathela, Ka hore e nngwe ne re e hata. enye siyishaye sibulale. E nngwe re e shape re e So sagcina bolaya. singasayisabi. Ke qinile e le hore ha ke sa itshaba. Manje basinikeza umthetho. Jwale ba la re fa molao. Bathi uma ungadibana nemamba esihlahleni, Hore ha o ka hlakana le mamba setlhareng. uthi ngqwa, Hore ha o sheba hore uthola imamba ikubhekile. o ithole e o shebile. Ungabaleki, O se ka baleha. kodwa yehla Empa theoha. ubheke yona. Ntse o shebile yona. Ungabasusi lamehlo. O reverse o se ka tlosa mahlo wa. Ngoba imamba ungakayiboni ayikwenzi next. Ka hore mamba ye ha o so e bone ha e o etse next. Nje ungayinyathela nokuyinyathelwa ungayibona ayikwenzi next. Ene o ka e hata lo yona e so o bone ha ona bothata. Mara wayibona Empa wa ibona isukile. e tlohile. Manje bayazi abadala ukuthi mawubhekile Jwale ba tseba ba baholo hore ha o e shebile seyikubonile ukuthi uyibonile. se e o bone hore o e bone wena. Ngamanye amazwi seyisempini. Ka mantswe a mang se e le ntweng. Manje wena ngalamehlo akho uyijogile. Jwale wena ka mahlo a hao o itjhokile. Na ungawasusa so Ha o ka wa tlosa fela wa ufile o wena. shwele wena. Ubiza ukuthi wehle Ho bitsa hore wena o reverse ubheke lapho. o shebile mola. Iza kuza na uthi uphasi. E tla utlwa hore qho fatshe. Baleke. Ibalehe. Ene yona iseselapha. Ene yona e sa le mola. Wena so safe. Wena so le safe. Ngamanye amazwi kunabazalwane. Ka mantswe a mang ho na le baina. Uma umuntu ahlubuka ngalendlela le, Ha motho a kgeloha ka yona tsela e. uhlubuka abhekile ahlahla amehlo. O hloboha ntse a shebile a hlahlile mahlo. Nina nithi ukhona. Lena le ruteng. Nanibheka lamehlo nithi ukhona. Le le shebile mahlo a le ruteng. Kanti umuntu okosekho Kanti motho o ha sa le yo. uyahlubuka. O a hloboha motho. Is sliding back. O ntse a slide Ubuyele morao. emuva namehlo ahlahliwe. O buela morao mahlo a ntse a hlahlile a Ngamanye shebile. amazwi wenza yonke into ekhona. Ka mantswe a mang o etsa everything e leng Mara teng. uyahlubuka. Empa he o ya hloboha. Ngoba akasebenzi. Ka hore motho o ha sebetse. Ngiyalithanda lephuzu lami.
ke a le rata ake ngibuzele oseduze kwakho ukuthi wenzani wena la ebandleni. a ko botse gore wena o etsang ka hara phuthego botsa leng haufi le wena Bona-ke ngoba uzagcina uhleba bona he o tla qina se o seba seyinto yenzayo leyo. se e le nto o e etsang he jwale eo Awu noma angacima amen kuleyo ndawo. Angisho unamandla, a ke re o na le maatla you've got the ability. o na le maatla And wena wenzela uNkulunkulu. ene wena o etsetse Awuhambi ngobizo owabizelwa ha o lona. tsamaye ka pitso se le wa biletswa yona Uyahlubuka. wa kgeloha Awuhlebi ngoba ufuna ukuhleba. ha o sebe ka gore o batla go seba Khona into ofuna ukuyivala. e teng ntho e o batlang go ikwala Ned uvala ngento wrong. o nete o kwala ka ntho e wrong Bekufanele ufuna ukuthi uzeleni le lapha. tshwanetse o batle gore wena o tletseng ka moo. Usukume wenze lokho. o emelele o etse And wenze seo sure ukuthi uhleli ene lapho. o etse sure gore o dutse Wenze sure moo ukuthi wenza o lokho. etse sure gore o etsa ntho e uJesu akubizele khona la. jesu se a o bileditseng sona ka moo Awu lapho ngiyadimanda ake niphakamise izandla makholwa nithi amen. Sibuyele emakhaya. re boela magaeng Siyohamba ngobizo. re ilo tsamaya ka Lolu pitso uNkulunkulu asibizele se lona. modimo a re bileditseng Lokhu sona uNkulunkulu akubizele khona ebandleni. se modimo a o bileditseng sona ka hara Leyo nto leyo phuthego. izokwenza uhlale la. ntho e tlo o etsa gore o dule moo Mara waba useless. empa wa useless uJesu ukhulumile. jesu o buile Wathi gatsha lingatheli izithelo. gore setlhare se sa etseng diemo Iyalisusa. wa le tlosa Yebazalwane, lisuswa e nguye. tloswa ke ene Alinamsebenzi musi. ga le na mosebetsi moo Alenzi akenzi lutho lo muntu. a motho wa etse nex mosne Thina nasila ebandleni sisefemini. rona re ka gara phuthego ka mo re femeng Efemini yakaJesu. femeng ya jesu Siqashiwe nasinje. re hiriwa re le Sizosebenza tlo la. sebetsa moo Nikhona abazalwane. Amen. Asizange ukuzolala ga la. re a tla o tla robala Asikezeli ukuya ezulwini ga re la. a tlela o ya legodimo mo Asikeze estationi. ga re a tla station Yebazalwane re sisefemini. femeng mo Ukulandwa nguJesu siye ezulwini go latwa ke jesu re ye legodimong is none of our business. ga se business ya Ukuthi rona uyosilanda nini? Gore Uyosithola o tlo re lata kuphi? neng? O tlo re thola Okwethu kae? Sa rona ke ngumsebenzi. mosebetsi Fanele senze umsebenzi. tshwanetse re etse mosebetsi Nikhona abazalwane. amen Ubanikelile uJesu baba yi-3. jesu o la ba fa ba bararo Omunye wampa 1 talent, o mongwe a mo fa talente omunye wampa 2, o mongwe a mo fa omunye tse wampa pedi 5. o mongwe a mo fa tse tlhano Loyi one wayimbela phasi. o mongwe o a iepela Laba fatshe boyi-2 benza kahle. bo ba babedi ba etsa hantle ba Bayizalisa. ba di tswadisa Bayenza ukuthi ibe yiningi. ba e etsa gore e be ngata Umabuya ha a buya wajabula. a thaba Athi hayi nenze kahle. hai a re ke entse hantle Wathatha leya 1. a nka one ela Le 1 leya wamphuca loya. a nkela yola mo Lela nkela fila le leliya. lefila lela le nkela Balithathela yona nalo 1 belinayo. a mo nkela le one yena a na le yona Wazokunikela lo sekana 10. a tlo fa yo a na le 10 yo Lento isho ukuthini bazalwane? ntho e tsho o reng ba eng Isho ukuthi uJesu uma usebenza utsho gore jesu ga o sebetsa yena uyakuloada ngomsebenzi. yena o loada ka mosebetsi Wasebenza uyakuloada Ha usebetsa uloada ka ngomsebenzi. msebenzi. Wasebenza uyakuloada. Ha Wafuna usebetsa izandla nje uloada. uyafaka. Watswala. Wafuna izandla nje uyafaka. Wabula Uma matsoho ngabe akhe. wazi ukuthi ga o sa wenzeni tsebe gore o etseng ukuthi uvale izandla. o kwetse matsogo Uma ungazivula ga o ka di bula matsogo ao uyathela. o ya tshela Akakunikeza uyathela. ga o finetse ne wa tshela Bazaze bathi abahleli la ebandleni bangasebenzi bazathi bathi uyaphapha. ba tlabe ba re ba dutseng ba sa etse nix ba re o ya phapa Bathi emhlabelweni nguwe, Emhlabelweni emthandazweni kuwena, nguwe, emhlabelweni uthandazela kuwena, abagulayo, emhlabelweni uyashumayela. warera. Yeah, Yeah, yeah. yeah, keep it up, keep yeah it up. keep it up Lento ikwenza ukuthi uhlale ungahlubuki. ntho e o etsa gore o dule o se ka kgeloa Hallelujah. amen Enye indoda bathi uyaye esikolweni umntwana omunye. monna o mongwe ba re o laya sekolong Bathi ngiJoe. ba re ke joe Nakafika ka grade 1 ha a fitlha go grade 1 wafeyila. a faila Nyaka wesibili wafeyila futhi. selemong sa bobedi a faila gape Bambuyisela kwesithathu. ba mbuisela la boraro Kwesithathu wafeyila. go la boraro gape a faila Bampromote. ba mpromota Athi mhlambe nangaka grade 2 ba re mohlomongwe a ka ya go grade 2 uzawuphaphama. o tla phapha Wafika ka grade 2 a kena go grade 2 wafeyila. a faila gape selemo sa pele Wesibili bathi hayi mhlawumbe manje. sa bobedi ba rao maybe yona jwa Wafeyila a futhi. faila gape
Ay, bampromota futhi. ba mo promote hape Bamisa ka grade, ba mo isa ho grade 3 ka grade 3. eh Akafika lapho, ha fihla mo wafeyila. a faila Wesibili umnyaka wafeyila futhi. wa bobedi hape a faila Ay, bathi nabakhuluma bathi nasingampromota siyabe senzani. a re ka mo promote tla be re etsang mara Ay, bamiyeka khona lapho. ba mo tlohela ona mo Abakwazi ukumxosha abazali bamlethile lapho. ha ba tsebe ho mo qosha batswadi ba mo tlisitse mo And cabanga phela solo uyafeyila lo muntu. nahana phela o ya faila motho So ukhulile manje. sa hotse jwaiji Bancane labantu afunda nabo. ba ke ba banyane batho ba balang le bona Nevoice yakhe seyitshintshile. le phela. voice ha e se e tshentshile jwang Bathi bekathi nakahleli lapha ka standard 1. ba re na re ha dutse mola ho standard 1 mo Yabazi abantwana babangumsindo. wa tseba hore bana ba rasa mo Athi shh. a re shh. Abantwana bamsaba bathule bathi to. bana ba mo tshaba ba thule ba re tu Bathi nabathulile bathi to. ba re ha ba thutse ba itse tu Nangithola la. nana nthola mo Ngishiya la. le tansia mo Ngabe injo wasebandleni. o ska ba jowa ka hara phutheho Yasentshezwa lapha. ho ya sejetswa ka mo Hallelujah. amen Nakho kunye ke se seng ukungaqapheli. ho ska hlokomela Psalms chapter 119 verse 9 to 11. Psalms 1 9 9 to 11. Amahubo 119 verse 9 to 11. Njengohambo olunye nolunye jwalo ka tsamayo or journey e nngwe le e nngwe uyaqaphela. wa hlokomela Unama sign omgwaqo, ho na le di-sign tsa tsela unama soft cave, ho na le di-cave tse jikang hantle unama sharp cave, ho na le tse sharp cave kunenkungu, ho na le mohudi ma stop sign. ho na le di-stop sign Kuningi nje okufanele uqaphele di endleleni. ngata tse ntho tse tshwanetseng o di tlhokomele Nasekukholweni kunjalo. le ka hara tumelo ho jwalo Ukuqaphela akuyekwa. ho tlhokomela ha ho tloheliwe Funda masinyana. bala ka speed Ukumesaba uJehova kuhlanzekile. Kumi kuze kube phakade. Imithetho kaJehova iyiqiniso, ilungile yonke. Incanelekile kunegolide. Kunegolide elihlanzekileyo eliningi. Imnandi kunezinyosi, kunoji lwamakhekheba. Nenceku yakho iyayalwa ngayo. Oyigcina Okay. uyakuba Amen. Ufunda 119 verse 9. Verse 9, chapter 19. 119. 119 119. Abakhulu bami la bacela sifunde nangeSuthu or Setswana, any Suthu please. Sicela omunye asisize ngeSuthu lebale le ka Sesotho bazokuzwa nabo. amen Insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Ngokucaphela okwezwi lakho. Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke. Mangingaphambuki emiyalweni yakho. Enhlizweni yami ngiyakulonda izwi lakho kuze ngingoni kuwe. Sikhona isiSwana Suthu Tswana Sotho pedi kusho ukuthi asinaso. Asike lokhu umusha kusho ukuthi abekho vele mse. Sikhona ngapha sicela uze ngapha ke mama. re kopa o tle ka speed ka mo mma Microphone asiqhubekeni ke bazalwane. microphone Sesizamthola ke mase sifunda enye. Insizwa iyokuyihlanza kanjani? lesogana le tla itlhatswa jwang Ake sithi umzalwane angahlanza kanjani o re moina a ka itlhatswa jwang indlela yakhe tsela ya hae ngokuqaphela. ka hore e tlhokomele Kunento esingayiqapheli kaningi bazalwane. ho na le ntho e re sa itlhokomeleng hangata bayini Ay, angazi noma ngilikhulume lephuzu na. Ake nithi izandla ngibone niyavuma ngilikhulume. Okay, all right. Kunento esingayiqapheli eyingozi. ho na le ntho e re sa itlhokomeleng e le horeng e kotsi Ukuphakanyiswa uNkulunkulu ho phahamiswa ke modimo uba in more danger. Uba in more danger o ba mo kotsing e kgolo uma uNkulunkulu akuphakamisile. ha modimo a o phahamisitse Uma uNkulunkulu angakubeka endaweni ephezulu, ha modimo a ka o beha tulong e hodimo irisk yokuthi uhlubuke wena inkulu kunalo ophasi.
risk ya hore o kgeluwe wena e kgolo haholo ho feta yo a leng mo fatshe. Okhona sebangizwa ne? Uma uNkulunkulu angakuthemba, Ha modimo a ka o tshepa, nathi bandla sikuthembe. le rona phuthe hore o tshepe. The more silahleka esifubeni sakho silahleka. Is the more lahlela sefubeng sa hore lahlela, Wena uba ku risk wena o risk yokuhlubuka. ya hore o ka kgeluwa. Ukhona amen kuleyo ndawo. Amen. Ngamanye amazwi noma uNkulunkulu angakusebenzisa kangakanani, Ka mantswe a mang le ha modimo a ka o sebedisa jwang kapa jwang, use riskini yokuhlubuka. o risking ya hore o kgeluwe. Kubiza ukuthi uqaphele kakhulu. Ho bitsa hore o hlokomele haholo. Hallelujah. Amen. Siyaqaphela. Re a hlokomela. Sithatha wonke ama precautions Re nka kaofela di-measures wendlela. tsa tsela. Asihambi sitimezile. Ha re tsamaye re tutubetse. Noma ngabe soyihambe so many years lendlela. Le ha e le hore se o tsamaile tsela e mengwaha e Kodwa mengata, namhlanje isadinga ukuthi uvule amehlo. le kajeno sa o batla hore o bule mahlo. Isadinga ukuthi lawa ama basics O wokukholwa sa batla hore di-basics tsela tsa tumelo uhambe phezu o kwazo. tsamaye o hadima tsona. Ungalahli O seke wa lahla those basics di-basics zokukholwa. tsela tsa tumelo Ake tsena. bathi amen bazalwane. Amen. Ukuqaphela bazalwane kubalulekile. Ho hlokomela ho important haholo. Umfundisi uke wafunda ivesi la Moruti o la bala verse mo ukuthi omile hore a emeng akaqaphele ha a hlokomele ukuthi angawe. hore a ska wa. Ngamanye amazwi ukuthi umile Ka mantswe a mang hore o eme akukubeki ku-impossibility. ha bo emele ho impossibility. Akukubeki ku-impossibility. Ha o behe ho impossibility hore Ukuthi wena ho se ngeke kgonahale. usahlubuka. Ya hore wena o ka se hlole o kgona ho Ngoba umile. ka hore wena o eme. Lo omile Yo a emeng fanele aqaphele. tshwantse a hlokomele So ukuze ungahlubuki hore o seke wa hloboka. kubiza ukuthi Ho uqaphele. bitsa hore o hlokomele. Uqaphele zonke izinto. Hlokomela dintho kaofela. Ithini amen phela. Amen. Ithini amen makholwa. Amen. Ukhona omunye umfundisi wami. O teng o mong moruti wa ka. Ngeke ngilisho igama lakhe. Nke se bolele lebitso la hae. Naye beke besinaye lapha. Le yena ne re na le yena moo. Setshenziswa uNkulunkulu kakhulu. A sebediswa ke modimo haholo. Ayi waqala manje. A qala jwale. Wenza isilungu. A etsa sekgowa. Anjo thina la ebandleni skate one side brook one side angithi. A ke re mo re skate one side, burugo one side. Anjo skate one side brook one A side. ke re skate one side, burugo one side. Nisho njalo angithi bazalwane. Le tjho jwala ke re. Ora nisayifuna. O ra le sa e batla. All right siyayifuna. Re e batla. That is why masiqhawulana sithi. That's why re khaolana re. Angithi. And then uma ngabe indoda mhlawumbe ngathi Ha ile monna maybe nka haka. uma ngabe kunguwesifazane akwenzeki ke le Ai hlobo. ha ile ola wa sesadi ha o etsagale eo. Angazi mfundisi mhlawumbe wena hlombe likhona lapha. Kibe ngwesifazane lo. E le hore Oh cha. Ungathi siyazi njalo sonke. o ka re tseba jwalo kaofela. Manje sowuthetshezwa uNkulunkulu umbeke lapha. Jwale sa nkiwe ke modimo mmehile kwa. Hayi ngoba manje unabantwana uzele. E ka rona le bana jwale o tswetse. Hayi sewuyahaga manje. Uyahaga. Ngibani uthi zakunagazi la? Niyahleka nithi amen. Ngibani uthi Ke zakusenagazi? mang a itseng ha ona madi mo. Akasaqapheli. Ha a sa hlokomela. Namhlanje asinayo. Ka jena ha re sana ena. Ngenxa yokuthi uhamba endleleni ungasaqapheli. Ka taba hore o tsamaya tseleng e le hore ha o hlokomele. Sengiyegcineni bazalwane. Jwale se ke lo qetella ba Asiyeni ku chapter 10 Hebrews. chapter 10 umaHebheru. Lena ngazi zowenza njani ngoba indanyana. Masingayifunda ngamahumsho sawenza njani na Nkosi yami. Ha ke tsebe ke tla etsa jwang e teng. Asifundeni ngesiZulu from 32. Asifunde ju 32 yena yedwa. Ha re ba leng 32 yena fela. Chapter 10:32. Yes. Kepha khumbulani izinsuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe nakhuthazela empini enkulu yezinhlupheko. Kokunye ngokuba ngumbhungwane. Ngu 32 lo kuphela ne? Okay. Funda yena yedwa. Oh somcedile. Funda ke sesinesitwana masinyana. mme gakologelwang malatsi a pele a irileng lo sena go sedifadiwa lo itshokela kampano e kgolo ya dipogo ka one. Amen. Since wakholwa Since se le wa dumela uyapi? o ya kae? Igraph yakho iyakhuphuka Graphic ya hao e a namella or iyehla?
or impa ya thewa kuthiwa wawushisa hutiwa hey no chisa manje sowuyabanda hona tjena sowubata kuthiwa hey wayengasinje hey hutiwa hey motho ona sitje ukuphi ku graph yakho o kae wena jwale ho graphic ya mhlambe yakhe yashisa maybe sele ya chisa manje seyiyabanda jwale tje iyabata manje la kuthiwa khumbulani izinsuku zakuqala jwale mo hutiwa hopola matsatsi a pele okwathi ngazo senikhanyisiwe nakhuthazela empini enkulu yezinhlupheko esele a re ha se le kgantshitswe la kgothaletsa dintweng tse ngata tsa hlophego umzalwane uba namandla Samuel moina o bana le matla Samuel aqine athi nko a tie a re ti zifike izimo ezinye ho fihle diemo tse ding zimshaye phasi di mshape fatshe kodwa la sikhuthazwa ukuthi empa mo re kgothatswa hore khumbula ngalesikhathi lesiya hopola ka nako yela uye wakhuthazela wena empini o la kgothaletsa wena dintweng uphelelwani ngamandla manje o fellwang ke matla hona ngoba wena tje uye wakhuthazela ka hore wena o la kgothaletsa uye wena waba strong wena wena o la ba strong ziye wena zakushaya izinto wema di la o shapa dintho wa ema kwenza njani ho manje etsahala jwang jwale khumbula hopola lezi nsuku zakuqala lezi matsatsi a la pele a ubuyele ubuyele ukhuthazele o kgothaletse noma inhlupheko zikhona la di mhlupheko di le noma teng zivelile la di hlahile uqhubeke wena o tswele pele u33 33 kokunye ngokuhamba ngumbukwane okay ngezinhlamba nangezimbandezeko kokunye ngokuba ngabahlanganyeli nababephethwe kanjalo babaphathwa kanjalo amen amen ngamanye amazwi nomzalwane ukhuthazele nala ka mantswe a mang mmina o wa kgothaletsa mo amen amen athukwa a ntse a rohiwa namhlanje na uthukwa nawe sowuyathuka ka jeno ha o rohiwa le wena wa roha uye umuze umzalwane athandaza we o mutle moina a rapela noma nje akhuluma or a bolela athi abanjengawo a re ba le ntse ka wena sibathandazela re ba rapelletse bafile ba shwele noma abasekho la or a ba sa le teng nawe le wena umthandazo unjani loyo ke thapelo e jwang yona e usaletha isihlathi o sa tlisa mo le sefatlhe ka lo mo mthandazo lo wokuletha lesihlathi esinye o tlisa ka mo lerama ka mo wena bowuthi na ushaywa wena no re ha o shapiwa uletha isihlathi esinye o tlise lerama le leng namhlanje sowuyakwata ka jeno so o kwata uyazibona ukuthi uyahlubuka o ya ipona hore wa khelo uyazibona ukuthi usendleleni ubuyele o emuva ya bona hore o tsileng boela morago nikhona abazalwane amen wena sowubulala abanye ekukholweni wena so o bolaya ba bang tumelong awusafuna kuthintwa ha o sa batla ntho wena bowuthukwa ungabi nakwela nankinga no o rohiwa o ska ba le problem namhlanje we don't touch hey ka jeno don't touch ha o thitsiwe wathintwa nje ha o ka thitswa lo je muntu okuthintile ufile motho wa o thitsitseng o shwele wahlubuka unandaba futhi o ya kgelwa ha ona taba futhi ni futhi nakahlubukile ukholwa kakhulu ebile ha la kgeloile ko mo le ro dumela haholo jwang uthi ya basithola la bosishiya e la ore ba re thotse mo ba tla re sia mo kanti babulawa nguwe anti ba bolaya ko wena ngoba usakhona ukubekezela wena o sa kgona o betse omunye ukhona nokumbona ukuthi mncane le o nga o kgone le o mmona hore motho o monyane ukuze akunyethele ngale ndlela ukuthi bekamncane hora o hate so o monyane mo awufuni uku-understanda ha o batle o net tlhaloganya wena ufuna kunyathela wena net ha o batle o hatiwa ukwayi lokhu kwakasathane hey o le hala le la diabolong akusiwo kajesu lobukwayi bakho lo bo kwae ba o bo se ba Jesu abazalwane sebakhonza so ba ina se ba dumela so bakholwa kuhle na ungekho ba dumela hantle ha o le na siko ungekho bajangasa ha o le teng wa baze bathi hey inkonzo beyimnandi ba te ba re hey man hey no le monate tiro lo kushonephi ukubekezela hey ho ile kae o khotlella ngoba wake wathukwa ka o kile wa roaka kwa mara wabambelela impa wa tshwarella wangaphindiseli wa ske wa phitisetsa uyazibona ukuthi uyahlubuka wa ipona hore wa hlobo uyazibona ukuthi uyashifta wa bona hore wa shifta na haleluya amen isikhathi sami siyaphela bazalwane nako ya ka ya fela ba amen hallelujah
u35 athi 35 mola a re ngakho ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo ongaka ka ho le ske la lahla sebete sa lona sa moputso o kana kana bazalwane ukuze singahlubuki kudingeka isibindi baina hore re ske ka kgeloa ho batla sebete uyabakhumbuza ukuthi nani nesibindi nina mahebheni wa ba hopotsa hore mahepero ne lena le sebete lenenziwa sonime ne le etsuwa so le eme manje ningasilahli jwale le ska se lahla sebete seo kudingeka isibindi lapha ho batla sebete mo haleluya amen ikholwa elizokuma esikhathini esinje modumedi a tla ema dinakong tse so kufuneka isibindi ho batleha sebete awu bayi-2 bayi-3 abathi amen akunankinga ni amen hey bazalwane kufuneka isibindi baina ho batleha sebete zimbi lezi nsuku lezi hobi dinakong noma tsena kungahlubuka umuntu omkhulu la o ka kgeloa motho o moholo ungabi i-obvious candidate yakhe o ska ba obvious candidate ya ukuthi hae njengoba kuhambe yena hore jwale ha se o tsamaile nawe yena uyahamba pele wena o ya Hey! tsamaya ithi wena ngiyema ke a ema and ume kujesu ene ube ho Jesu ume o eme noma ngabe isimo sinjani la seemo se ka ba mara jwang kufuneka isibindi ho batleha sebete ngoba ngidinga ukubekezela ka hore o batleha hore o kgotlelle ukuze seniyenzile intando kankulunkulu hore e se ke entse thato ya modimo namukele isithembiso ke amohele tshepiso ukubekezela kgotlello ngokuba kuseyisikhashana nje ka hore sa le nakonyana ozayo uyeza kawukulibala ya tla ka selebale kepha olungileyo wami uyokuphila empa ngokukholwa o lokileng wa ka o tla phela kepha ka uma ehlehla tumelo nyovana empa jwale ha re fesetsa umphefumulo morao wami awuthokozi moya ngaye wa ka ha o thabi ka kepha yena thina empa rona asisibo ha re bona abokuhlehlela ebhujisweni ba uya ho kodwa singabe bolaiwe. ukukholwa re ba kuze kube tumelo ukusindiswa ibe le komphefumulo hore ho pholosa ha moya. haleluya amen ngakho ke qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu ka ho hetiyang modimo le matleng a yona a maholo ake ngiconclude le nkulumo sizothandaza ha ke bolele polelo e re tlo rapela ukuhlubuka ge ho kgeloa i-suicide ko o ipolaya uma uhlubuka nje uyazibulala ha o kgeloa tje wa ipolaya noma ungahletshwa la o ka sebiwa awunalungelo lokuhlubuka ha una right ya hore wena o kgeloa na ungahlubuka ha o ka kgeloa sowuzibulele so o ipolaile noma bangakwenza kabi abazalwane le ha ba ka o etsa hampe baina uze kujesu lapho o tlile ujesu ujesu ngumnyango wokungena lapho jesu ke monyako wa ho kena mo yekela zonke lezi zinto ezenzakalayo tlohela kaofela ntho tse etsahalang ujesu uyazazi jesu wa di tseba uyazi ukuthi la sizohlushwa o a tseba hore mo re tlo hlophiwa. sizozingelwa la re tlo batliwa mo kuzovela re iy'nhlupheko la tlo hlaha dihlopheho moo. uyazazi zonke lezi zinto wa di tseba kaofela ntho mara tse akadingi ukuba sihlubuke empa ha batle hore re kgelowe. akakasinikeli i-option ha yokuhlubuka re fa option ya hore re kgelowe usibekele ukuthi siqhubeke o re beetse hore re tswele pele sihambe senze re umsebenzi tsamaye re etse mosebetsi qaphele re endleleni hlokomele tseleng sihlale re sibekezele dule he re kgotlelle noma izimo zinjani la seemo se ka ba jwang sihlale re sibekezele dule re kgotlelle haleluya amen uma siphuma la emvuselelweni ha re tswa mo tsoseletsong siyokwakha ama-roots wethu re o a dienywa tsa rona ukuthi sigxile mmidi wa rona gore re eme ekukholweni mo tumelong singabi ngabokuhlehlela re nyovana seka ba e le ba ba le gore re besetsa morago thina siphila ngokukholwa rena re phela ka tumelo forward bazalwane ko pele baini ukuthi uyodibana nani forward gore o tlo hlakana le eng pele i-option yokuhlubuka ayikho option ya gore o kgeloa ha iyo sizothandaza re manje tlo rapela jwale omunye umama uyafakaza o mme mo mme o ya paka mo uthi lo mama waye wavelelwa yinkinga o re yena o lahlaelwa ke bothata mmeo ukuthi aswele ekhayeni lakhe gore yena a hloke lehaeng la hae and lo mama sekuyisikhathi ene mme o se e le sebaka akhona ebandleni a le teng ka gara phuthela uthi lo mama walindela athi abazalwane bazomsiza o ra emela gore baina gore ba tlo nthusa bangamsiza ba abazalwane seke ba mthusa ibile baina bangamboni nokuthi ba udinga usizo mona le gore o batla thusa uthi lo mama ngaqala ngalimala o re mme o ka qala ka lemala uthi ngabona ukuthi manje inkolo yami iyadleka ara ka bona gore jwa itse tumelo ya ka ya jega uthi lo mama ngenzisa inqumo ukuthi ngiyahlubuka o re ka etsa ka nka decision ya gore jwale ke ya kgeloa uthi ngathi no angihlubuke vele
wa rai e re ke kgelohe fela abazalwane abaningi bathandazisile mina bathola basizakala baina ba bangata ke ba rapedisitse nna ba thusa ha kodwa mina abangithandazisi empa nna ha ba nrapedisa ngiyahlubuka ke a hloboha nna uthi lo mama before ngihlubuka o re before ke ile hore ke a kgeloha ithi ngibonga uJesu e re ke lebohe Jesu uthi lo mama ngaguqa o re jwale ka wa ka letolo fa wathi Jesu ngiyabonga a re Jesu ke a leboha yes sengiyahamba ke a tsamaya kodwa manje ngiyabonga empa ke a leboha upholisa umntwana wami o bekagula fodise ngwana ka na kula wampholisa kucancer wa mo fodisa o cancer namhlanje uyaphila ka jeno ya phila lo omncane lo o monyane o bekane AIDS na ana le AIDS wampholisa wena wa mo Jesu fodisa wena Jesu bafika abazalwane ba sathandaza fihla ba ina re rapela waphola o fodile uthi wena Jesu ngikubonile lapha wena Jesu ku uthi lo bona mama ngabala o re ka bala uthi egcineni nakathi ufuna ukuthi ngiyakushiya o Jesu re bofelong a batla gore ke a o sia uthi Jesu lo mama ngakhala o re inyembezi ka lla dikele uthi wakhala inyembezi wathi wena o Jesu re wena Jesu angisoze ngakushiya angebe ku angisoze akebe ka ngakushiya o sia ngeke ngisuke la kuwe akebe ke tloe mo wena hawu ngakuhlubuka ngenxa hau yabantu nka o tsao ka o hluboa ngakuhlubuka ngenxa yabazalwane ka ntlha ya kanti bazalwane wena ungenzeni kanti wena o nkentseng sengihlubuka wena nje se ke kgeloa ngenxa wena yabazalwane ka ntlha ya baina ngizokuhlala ke lo dula mo namba uthi ngumthandazo mhlomongwe o batla namba thapelo uthi ngumthandazo mhlomongwe o batla thapelo ukuze uthandazele gore o namhlanje rapellwe ka and be Jesu rooted bone bese o re ungabi isivakashi la ba ebandleni uba ungabi o isivakashi ska ba visita ka mo kodwa raputela la ebandleni uze uzokwakha empa o be teng mo o tlo yaga hlale noma isimo o sinjani dule noma seemo se ka ba ujesu jwang. akuthole la Jesu a o thole ka ukufa mo kukuthole la usho o thole mo uhlezi o dule sikuvelele o hlahele ufane nomhlanga o tshwane le uma mohlaka kuvela amanzi ha o hlame ulala o phansi robala kodwa fatshe nakadlula empa ha a feta uma Uyayena. shine more Ushayine ufike. phephezele more than before than before. amanzi adlulile Metsi a fetile. nawe ube Wena njalo ube jwalo. kwanasekhaya ngwana kumele gae phambili ukhwiqe tswele pele uma ngabe bezolahla umsebenzi wakho wakho ulahle umsebenzi bopha wakho umsebenzi wakho Nka msebenzi wakho. sambe Utsamaye. akusisezulwini lapha asilodi momo asikafiki ha re sa fiti safanele siye ya tshwanetse re tsamaya ene le yindlu yo ke ntlo kankulunkulu le ya modimo ye. phunywa ha o lapha tswiwe mo haleluya halleluja hlala la o ya dula mo azabuye ujesu a ba buye Jesu siyahlabelela re a opela sima ngenyawo re so emelela ka wena uthi maoto ngumthandazo wena o batlang thapelo lokho okutshela unkulunkulu iza nakho so o batlang go jwetsa modimo tla le sona uzokusiza in the o tla name. o thusa modimo Remember me, oh my God, remember me, remember me, oh my Jesus, just remember me, remember me, oh Amen. just Ake sicule enye nje esimple esizoyizwa sonke bazana.